Boa noite a todo o povo angolano onde estiver neste momento. Boa noite. Koana ne Congo, boa noite. Apangizama kanda de Congo e mambo i bobe wau mambo matadi di Pangieto. Apangizama kizolele kovo yandi kutubo povo ne Congo de Angola. Kanda de Congo é Angola. Estou a falar do irmão Mateus Fuidimau. Meti um vídeo no nosso canal Ana ne Congo. Se de vídeo kuna canal voi canal Ana ne Congo. Mulanda Luninanga e Pangieto Mateus Fuidimau, que foi jogador da seleção. Irmãos angolanos, eu estou fora de Angola há mais de 30 anos. Eu já tive problema com um artigo que eu falei da igreja, mas recebo muitos vídeos e eu tive que analisar. E eu acabei de analisar esse vídeo, mvuende, tomele landa ya i vídeo, mvuende vo endioyo panyama. Mwana ne Congo vo Mateus Fuidimau. Endioyo visikenima. Povo angolano, por favor, quero que endiona uninanga vo mwana ne Congo kakota, kalana mambo ita bobere wao. E eu gostaria de mencionar a todo o povo do Congo. Tive aqui a fazer esse vídeo e recebi chamadas do mundo inteiro e eu não consegui de acabar com esse programa. E agora estou a repetir de novo, se Deus quiser, eu conseguir completar esse vídeo, vou agradecer. Vou agradecer the Most High, the Almighty God. Não sei se esse aqui é o 25º vídeo que estou a fazer, porque todo mundo seguiu esse vídeo do irmão Mateus. E todo mundo está a chamar. O tempo que ele jogou na seleção de Angola, eu não estava lá. Povo do Congo, onde estiver neste momento, aquele nosso irmão. Vou falar em português e eu vou falar também de Congo. Ao nosso povo, akukamba vo kosi e kosi kwandi. Mwana kosi e kosi. Ntekelo kosi pe e kosi. Tumvulu kosi pe e kosi. Mutamutu apangizama vo ndona ze yaketo. E kosi kale ni kitu kambizi ko vuka kitu ke kombo vuka kitu ke ememe vuka kitu ke ekiula mokatu nakakala kosi nakautuka kosi iko Pangieto Mateus kosi geni nanga apanyama lotoma landa mukuna sasu dingini nanga vo Mateus kosi geni nanga ambuta vo kosi kaziami nanga munzanza ko kosi nakafuila munzanza kaleni kunzika ko nanga vo akosi avutuka enda kunzike yandi mutu kaleni vutuka ko vuke na ziki kosi kosi wonga kumwe akumwenanga kosi Ana ne Congo musasula ngini nanga lulemvuka endiona tale ya i video kavwanda
kasasula maukurito kulukamba emono toyo ne Kongo ngilange mono emono Manu Zacharias Mayala dioko pilula yandivuke mena engeye toyo ne Kongo ngilange ngeye Manu Zacharias Mayala dioko pilula kanda dine Kongo lulemvuka ya yelumbu vomu bobangini nanga namoni ntime Pacific monavo e kovolape wizi apangizama yeke sasula diaga embutama Manu Mayala dioko pilula yandivuka mena engeye toyo ne Kongo uninanga yandivu zetoyo babuta zetoyo ko yandivu toyo yandi natange nsamu wole bani kabo wole kambe samu kokanda toyo ne Kongo mukokola keninanga Pangieto Mateusi kosi keninanga wa kosi fuidi munza munza anza mukokola keninanga apangiza amavo kumunanga igimbe vo mutu naka kumuna igimbe vo disongevo endiona to kumuna mupasi keninanga kimbevu keninanga kia ekiao emono toyo mukokolo nginanga na kamba yana neko ene Kongo Pangieto Mateus kosi keninanga fuidi kunza ekunzanza Mateus kalendiziama kovo nanga vo kosi wizi dize kunzi mutu kufuidi kosi kalendi kulua kakovoke kosi atu kadia ngavo kakala umoyo kakala ufwa mutu kalendi kulua kako ndio na fuide kosi apangizama kosi fuide kumunanga igimbe vo mutu vo tulu entima vo malu luketo naka kumuna kimbevo keninanga kiau kosi kumwele mukamba kinange kanda emono toile Kongo ngini nange mono toyo nakavaika izibali ke samu kokanda paikide mono mukamba ngilange kanda evo kuna nzanza fuidi ko kosi twenda tozike ko kosi ekoko mutuka luaka ko kuma kosi fuidi ko voku lange kosi ko endiona kosi fuidi kunzaza kaziama ko luzi ule matu Manu Zacharias Mayala dioko pilula Manu di matondo kuluvo ana ne Kongo tuninanga ndio na upita yani songa enleki wa Manu Mayala Manu Zacharias Mayala dioko pilula mwene vo yandika leni fwa ko engangu kenda zao mbote kakamba enlek Manu Afonso keva kikita ntumitangwa kuna Belgica Manu toine Kongo mukokola kenina Manu ensamu na uluaka kuna ngengeye ukokola mbutama ngediako kitugeto toyo ne Kongo
nakala mwana ne Congo kitasa okamba ne Congo ana ne Congo ekhosi fuidi kunza ekunzanza vo ekhosi fuidi kufi ekufinda enzanza ifinda aphangizama nakala musi Brazzaville ne Congo ku Brazzaville vo enzanza finda khosi Congo ko khosi ngo khosi les lions ngo les léopards. Les lions et les léopards fait Congo. C'est Congo. C'est la langue. La langue évolue. Lorsque on dit ko, et avec le temps, les blancs ont changé parce que nous avons tous suivi l'appellation des blancs, des blancs, qui était ko pour ko. C'était Congo, c'est devenu Congo. Et le Congo est resté. Parce qu'on a préféré suivre les blancs et c'est devenu Congo. Congo veut dire il y a les lions et les léopards. Congo qui veut dire Kosi et le Ngo qui veut dire léopard, qui fait le Congo. Enge Leonardo Nzolu Vonda enge ku France uninanga okamba Congo okambana ne Congo ekhosi fuidi kunza ekunzanza mutu kalendi ko luaka ko kena zike ko na ngavo kakale ko ekhosi kaziamilanga kunzanza ko bokafu. Meu Deus. Ana ne Congo kitwa lomba ko lubage malo vo moko lupanika na upanike lembo ifueni kwani kansi epangyeto kokwele ambutavo kumunanga ikimbe evo emutu nakakumuna kimbevo keni nanga kia ekiao ye monavo emono toyo ne Congo ngeni nanga samu ulweke kuna toyo neko ene Congo idina vulu mwevo mono paikidi ye kamba kanda dine Congo Elias irmão Elias Maître Jibril Angola kanda dia ukulu nakala fumu kwempela nakala fumu konita nakala vo mwana ne Congo muninanga vo província do Zai do Uige de Cabinda lusadisa pangyeto emono toyo ne Congo paikidi ngizikamba na ne Congo lotelama lovanike moko kupangyeto Mateus ele jogou para a seleção angolana. Neste momento a vida virou difícil. O governo esqueceu, porque no poder os que estão lá não são bacongos, não são verdadeiros angolanos. Não são verdadeiros, pá. Esquece compatriotas que combateram. A maioria são estrangeiros.
o governo que está no poder, o MPLA, temos um jogador que jogou na seleção nacional e ele já não aguenta a vida porque a vida virou difícil. Ele não pode ser castigado por ter nascido no Congo e não foi educado. O futebol foi o pão dele. E ele tinha futebol nas pernas, fez que ele ficasse o jogador da seleção angolana. E hoje, por falta do nível educativo, então está a sofrer. A vida virou difícil para ele. E ele pediu ajuda da família, talvez da tribo que é do norte do Congo. Este é um dever do governo, não é um dever da tribo. Estou a apelar ao governo angolano e também estou a apelar à tribo dele. E quando falo da tribo, estou a falar da cultura do Congo. Que o filho do leão morreu na floresta. E quando o leão morre na floresta, o humano não chega lá para enterrar o leão, porque o humano tem sempre medo do leão. Só se leões descobrir onde que ele morreu, só pode ser leões para lhe enterrar. Mas o humano lá nunca vai chegar, porque quem morreu ali é o leão. Tribo Bakongo quer dizer, Congo quer dizer o leão e o leopardo, que faz tribo Congo. Bakongo quer dizer tribo todas, de Cabinda, Zaire, Wige, metade do Bengo, Bakongo. Congo é a pátria, o reino, tribo, Congo. Quer dizer Mukongo, que faz parte da tribo Congo. Bakongos, que fazem parte da tribo Bakongo, que é do reino do Congo. Toyo ne Congo. Toyo quer dizer pássaro, que é do reino do Congo. Esse pássaro, o trabalho dele é divulgar, contar, explicar os acontecimentos do reino do Congo. E eu sou Toyo ne Congo. Toyo do reino do Congo. Eu sou Toyo, aquele pássaro. É isso que eu sou. Sempre que eu falo, não me meto na vida das pessoas, mas eu conto o que está a acontecer no reino do Congo, que está escondido, que já apareceu, que deve ser debatido, e o Toyo sai para dizer, divulgar isso. E eu sou Toyo ne Congo. A mensagem deste irmão jogador da seleção de Angola, Mateus, chegou na boca do Toyo. É por isso que eu saí para dizer ao povo Bakongo que caiu um leão na floresta. E eu estava passando, vi que não, um leão caiu. Não quero esperar até que os leões passarem por aí e descobrir o corpo. Talvez vão encontrar ossos.
É por isso que eu saí para divulgar isso, contar isso ao nosso povo. Ana ne Congo mwa ukululu ni nanga mu bobangi ni nanga. Bapangi munukena kuzonza. Bapangi ya ne Congo ya Brazzaville. Pangi zene Congo Kinshasa. Maintenant, je vais parler les trois Kikongo, les Kikongo de l'Angola, les Kikongo de Brazzaville et les Kikongo de Kinshasa. Toyo ne Congo, moi je suis un oiseau. Et mon nom, Nuni. Ngini nanga, Nuni. L'oiseau. Toyo. Et mon message, c'est d'expliquer aux enfants de Congo que j'ai trouvé dans la forêt un lion mort. Et le lion qui se trouve dans la forêt ne sera jamais enterré par un homme, par un être humain, parce qu'il est lion. Les êtres humains ont peur d'un lion. Et moi, je suis l'oiseau qui s'appelle Toyo. Toyo, c'est l'oiseau de Nekongo, l'enfant de Nekongo, qui sort souvent pour amener les messages et donner les messages aux enfants de Nekongo. Et lorsque Toyo sort, l'oiseau Toyo sort pour expliquer aux enfants, il n'a jamais été accepté par les autres oiseaux de Nekongo. Parce que lorsque Toyo arrive, il vient souvent avec des problèmes. Il sort souvent avec un message. Et le message n'a jamais été accepté par les autres oiseaux de Nekongo. Et le message que je divulgue souvent, mon message a été toujours un message vrai. Au moment que je vous parle, il y a un lion qui est mort, qui se trouve dans la forêt. Et si les enfants de Nekongo, qui sont aussi des lions, ne venaient pas, jamais il sera enterré, parce que l'être humain jamais ira enterrer un lion mort. Ils ont toujours eu peur d'un lion. Ana Nekongo, beno luninanga bana bane Congo. Ekosi fuidi, ekosi kufinda ka fuidi. E beno bana bane Congo voka Louise niko luzika pangeno. Ekosi kalendi ziyamako. Kuma muntu kalendi kuenda ko venava fuidi kosi. Kuma muntu wonga kakalanga yau ye kosi. Ndio na kosi kalendi ziyama kaka vo ba kosi ba vutukidi. Kuna kufuidi di kosi benda bazika pangya ukosi. Muvova ngini nanga Kikongo. Kini nanga vo Kikongo. Kiebana ba Kongo. Die toti la ba Kinshasa vo Kongo. Die bana ba Brazzaville. Mvutukidi ku Congo, yebana by Congo die totila diambanza Congo. Endio na fuidi kunzanza pangieno. Kosi. Voku kalutela meniko kalendi ziyamako. Nangavo lukala kosi.
lo naziama lo zika pangeno. Maukulu masidi si Yehova yekamba apangivo bana bane Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Congo Angola. Endio na fuidi kupinda ne Congo kosi vo ngo. Totalement. $1, $5, 1 franc, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 10 euros, passivo, tosadisa, pangi unanga ko Congo, Angola. Mono, toyo ne Congo. Yai, insamu nga kala yao. Je suis à Londres, l'Angleterre. 0044 74040 22 3 27. Si vous voulez me trouver, c'est mon numéro. Entrez à YouTube, Anna Ne Congo. Anna space Ne space Congo avec K. K-O-N-G-O. Anna Ne Congo, les descendants du royaume Congo. Un frère qui a joué, qui faisait partie de la sélection nationale de l'Angola, bien qu'il n'a pas étudié, mais il est né au Congo Kinshasa, des parents angolais, père et mère. Il a joué le football, et le football était l'unique, ou était la seule sortie pour lui. Et ça lui a aidé, ça fait qu'il puisse jouer, qu'il puisse faire partie de la sélection nationale de l'Angola. Aujourd'hui, par manque d'intelligence, il ne parvient pas de s'en sortir. Il dort dans la rue. Il ne parvient plus ou il ne parvient pas de prendre soin de sa femme ou de sa famille. Il a demandé l'aide. C'est la raison à laquelle je suis venu vous dire, veillons aider notre frère Mateusz. Je vous donnerai le compte bancaire, que ce soit 5 euros, 10 euros. Veillons aider ses frères. Et souvent, cherchons à aider nos frères. Soyons tous conscients et ayons de l'amour vrai des Congo Dia Tautila, qui est le vrai amour de Nzambia Pungu, qui veut dire le Dieu Tout-Puissant en français, qui signifie Nzambia Pungu en Kikongo. D'aider notre frère Mateusz. Agradeço a todos que são de Angola, Congo de Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Ndombele matondo Kobana ne Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Congo Angola. Je remercie tous les enfants de Congo de Tautila, qui vous soyez Congo de Tautila de l'Angola, de Brazzaville, de Kinshasa et de Gabon, du Gabon. Tout ce que je demande, que nous puissions aimer, que nous puissions aider ces frères qui est des Congo de Tautila de l'Angola. Moi, je ne suis qu'un oiseau qui s'appelle Toyo.
un oiseau qui est là pour amener les messages des enfants de Congo et informer les autres, divulguer aux autres, faire parvenir un message caché, un message important. Mais dommage, je n'ai jamais été accepté par les oiseaux de Congo. Parce que souvent que j'arrive, j'amène un message de détresse, un message qui blesse les Congo, un message parfois éveille les Congo, un message parfois qui demande la séparation, qui demande la division de Congo. Mais mon message a toujours été un message important. Parce que ça prend du temps pour découvrir que le message a été un message vrai. Povo angolano, só apenas pássaro de Congo que sempre aparece com mensagem verdadeiro. E meu mensagem, às vezes, a minha mensagem às vezes divide o povo a Congo. Às vezes deixa o povo em dúvida. Às vezes deixa o povo em dificuldade. Às vezes deixa o povo a chorar. Mas a minha mensagem sempre foi mensagem verdadeira. E eu sou pássaro da mensagem, que sempre vem com mensagem. Abraço a todos.